Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musidɓe an haray ko min Iloba, ilo la diaspora africaine. Hande ko mercredi 16 juillet 2025. Haray mi salmini on fo mi landi kesiɗon e jam, min miɗo e jam, jammo guine jo wondi on. Haray yewtere nden ala juutude musidɓe an ko fi premier ministre Guinée on andi ɗe balɗe ɗo o yalti fi yetagol guinéɓe ɓen fo wondema o constitution wona ɗo waɗede ɗo ko fi meɗen ko fi enen guinéɓe ɓen, c'est-à-dire himo winda himo rédija fi ko nafata en. ɗum ɗo noon aduna allah fof no andi ko windira ko fi Mamadi Doumbouya. Paramétre ji ɗin foppino paramétre a moƴƴa ino sakinda moƴƴa fiwata Mamadi Doumbouya heɓu probléme hay fus fiyo wonu candidat. ɗum ɗon hino anda sartiji ɗin fop ko kanko windi ɗi imo wino ɗum ɗon hina kanko hina kamɓe ɓe wondi ɓen fop hay goto wanta candidat gouvernement o fof. Hande noon ɓe waɗi constitution mo anndanɗa hoorema ni ɓe raɗike duwanoɓe wonde candidat ɓe fof, daraninoɓe laamu ɓen fof, wonnoɓe ko opposition ɓen hande ɓen ɗon on fof raɗama, holoranoɓe fof raɗama. Joni kamɓe ɓe waɗi constitution mo anndanɗa hoorema ni, c'est-à-dire ɓe raɗike ɓen no fof hay recensement ɓe waɗi mo tawata ni ɓe darike ɓe inni oɗo ɗe honno président Cellou Dalein Diallo recensatako. Est ce qu'on faami ɓe recensi ɓe waɗi recensement fi maɓɓe. Kanko Bawouri en tant que premier ministre maɓɓe, parce que na premier ministre de la république ko premier ministre CNRD, o darike o inni wondema oɗo constitution ɗo ko en tambomo, oɗo koko moƴƴani en. Awa haray mi toroto jama Fouta on fof, en particulier jeeyaɓe pita ɓen fop, hono no minirta en particulier jeeyaɓe pita ɓen. Miɗo andi fewndo nomaɗo premier ministre, min miɗo andi mi heɓuno appel ji buy iwrude pita affaire musidal. Awa oɗo ko e ngal ɗo noon heɓuɗen premier ministre koyo wallitomo, koyo waɗu ni, koyo wattir ni. Min mi inni ko fi Guinée mi woni ɗo, kala wallitiɗo Guinée mi wallaymo, kala daraniɗo la Guinée mi wallaymo. Si Bawouri ari o waɗi ko hani kon, o waɗi ko hani kon, o sauvi leydi ndin, o transition ɗo o sauvi mo on tuma tere o lannali taw hari no heddi ko hewti ko pouvoir hari transition on no heddori ɓuri hitande. Si tawno hara wari o sauvi ɗum o transition o ala probléme. Min on personnellement mi darantomo, mi sadi mi wowlay ko andanɗa hoorema ni vraiment koko tawata ni ɗum ɗo ɗen koko nafatamo kanko nafa leydi ndin fof, parce que haray mo wallitade leydi ndin. Mi dénonçatamo himo wallitade leydi ndin, mais so ari o jogodiri e maɓɓe fi bonnugol leydi ndin, ɗum ɗon feere ala, feccere feere ala, ɗum ɗon on haray on tigi wowlay, parce que ko ma on tigi dénonça. Donc haray noon hande hewti noon ko musidal ngal awa pita particulièrement Fouta fof noon no dowa immade yewtamo gonga. Awa ko fokkiti ton koko ala yaltirgal fes. Haray ɗum ɗo nen non koye andu ko kanko woni chef de gouvernement maɓɓe on jango, parce que déjà yewtereji makko ɗin fop hande, yewtereji makko ɗin fof hande ko wawoɗimo sokkude kanko Bawouri. Kanko o naniɗo yewtereji buy mo yewti ɗo ɗen, on andi ɗin yewtereji ɗon kala mo wonana kala mo heɓali o esprit CNRD ɗo ɗen, c'est-à-dire ko élimineteɗo. Donc ça veut dire que kala éliminaɗo kanko emo andi déjà o wowliɗo ɗum ɗon nden yewtere ɗon no mara. Est ce qu'on faami? On nanno kadi ko yewtuno kadi fi Fonike Mengue en, on nani kadi piiji ɗin fof ko feƴƴi zéro kode kon fof ko kanko woni hoore muɗum, parce que kanko woni chef de gouvernement maɓɓe on. Donc awa haray koyo andu hari Mohamed Biavogui rewi ɗon, voilà, hari kadi Bernard Gomu rewi ɗon, mais hande ko kanko Bawouri o hewtani lagine ɗon, hande ko kanko o dari fi jiɓugol lagine ɗon, hay goto e ɓe intellectuel ɓe ɗo fof daraki ɗon, hay bajju. Iɗon koyo wato yejjutu noon sifa gasama jaabi en fof no propose nano fi wongol premier ministre, ala ko ɓeetaki ɓe sali, parce que condition ji ɗin ɓe naari ɓe tawi ɗum ɗo wata marsude. Madame Fatoumata Yari Souma kanko waɗano première fois ministre de la justice, iɗon andi on kadi ko darino o sali few. Awa haray na juutingol yewtere nden yeete onon jama wontirɓe jeeyaɓe Fouta ɓe fof, yeete oɗo e kanko ɓeygure makko nden pita fof e ɓiɓɓe makko ɓen tigi famille makko ɓeygu makko e ɓiɓɓe makko ɓen. Awa yeete baabe mon, yeete si tawi hawri hino woodi baaba gotoɓe makko ma nene gotoɓe makko, hino woodi ɓi baaba gotoɓe makko, yeetemo kanko on si tawi hawri
o waɗali feere o sorti complètement o dogi ɗum ɗo ɗen wala yaltirgal few par ce que fewndo ɗo ɗe ni ko woni feƴƴude ton kon fewndo ɗo ɗen ni c'est kadi ko kamɓe wona ƴettede waɗe e hoore piiji bonɗi ɗin fop ko kanko haray woni hoore muɗum musidɓe am mi yiltito ɗon